Wire malam minggu jani ari ajak jemalu beli melali iu anake bajang-bajang ke pesisir pirenang debur ombak ke adi mesaiken debur ratin beli minat karena limana dini letang yang beli tegarang oyongan liman adi suwet berapa gede sing karoan kena beli jadi melayang-layang sinar bulan rem-rem mantul di pasir kemudian keliwat galang menyunare wire malam minggu jani adi ajak jemalu beli melali iu anake bajang-bajang ke pesisir pirenang debur ombak ke adi mesaiken debur ratin beli minat karena limana dini letang yang beli tegarang oyong nang liman adi suwet grapa gede sing karoan kena beli jadi melayang-layang sinar bulan rem-rem mantul di pasir kemudian keliwat galang menyunare pirenang debur ombak ke adi mesaiken debur ratin beli minat karena limana dini sategrapa gede oyong nang limana dini